马可福音第4章も岩ホヨンとはスキティトエトゥプネガリラヤおイエスホもまちょひよとちょうまいざほもあんごたわおゆおもゆえてうぬとあうくくゆぐしみつもえずぼしフォともちょにちあぱぐつゆすぐもへよんとtupu o apang heats ito skiti o botungon mo boemi to po usa o Yesu ho po pa chahiwi tomo man ichi hiwa nemo mo ma chahio isi mius ni hoyainza temu bumemya da tadui panto chihichi mo miapoto tutu mo UFO ho yapneni o tutu pioji tutu mo swaskiti to cheonu isi mei usnito zomu ho ana bio umosu tomo oha chi yuel maiza ho o amo mueona o chewasi mo na no mon itsmufel nemitu hie chu hikeo va o chufeusi maiza ho o amo bimsu eon o emisisi mitu o emi pantomo sutaicho to tsutsumu nemitu Tsumufeu o tsumu isi tu tak poe i o tsufeu. Anamu me de beahci. Panto tutu cimo suktomo umnu o cewasi. Mo yuepungi beahci ho ihoa. Pantomo mtuehu o isi tov oha. Pantomo monmuhu. Pantomo sekconza. Iwahayain cato Yesu. Namo ya koiwa acuhu so temakde. Nemo Nuachi o Yesu i omoso tamakluto hiasi eisvusvutu chi chou ho i o tesi mo nuthu baitoto Yesu mea e sansana na e ausna si tamo maichachi e po usa e inchato Yesu ina momsu eonu to puhpung to hamo isicho pafenimu Yesu chou tayafana na tehe afu a takui te acuha ieni ta e po usa. Aulu mais a o e to seiso ihe aiti ho iwahaiti o ai hets o honga. Takui ho iwaha takui o ai hets o tak hongi. Hoci mim ho miezuhu miove na tohunghe. Tesicho peteonga sato hamo. Isi iwaha tuoco sito Yesu. O ai mue no tak hongi e po usaini. Mate maine nuho cimu peli tak hongi o mochi e po usa. O isi e apneni to mo miapo ci chou. Aino o e to hamo. Pio ci chou la mais a omo. Swaskiti to cheonu ci tutu. Hola si chu tak lui e. Tena osni cemuk ho o satang. Tiinga o mitsuyon to tohong si chie. Panto mon a una si chichou la mais a omo su to yu eo chi tutu. Hola tamak luto e la osni semue kai buho tiova. Atingi o amo bimsu eonu ta tohong he e. O ala me du bina o hoci nomio ta e ho e no ngoveo hoci no pohtutumza la osnia teongasi panto la mais aisi ya peneni to tsutsumu ci tutu la he tak dui e atinghina ma tipuvong no oyun sova e petvaza no michi iupasu hoina Mavov oci ma konvosu la acuhu esmi. Hocu timco zana ntosin so tae Anamo me du behci. Atinghi mo enepio ci chow la mais aisi eapneni tomo bangnu o cewasi ci tutu. Lahe takdui e tiova avinano behci oisi tov oha panto la mtuehu omo apuhu panto la monmuhu omo apuhu panto la seconza omo apuhu asi iwahayain cato Yesu sianak la sotisko ho sofuf ano pangka hochieno uf uno hopo o atesis aeno pasopaevato
totungu ca lampu o la afu a e fuefunga ci hioa la sonino e peasca. O la feusaci hioa la eza e popayoa. Namo ya koiwa atsuhu so tamadu. Isi vaha e sivuta da posisiano tohungu e imu afu a tadui. Hochimu boe minomo mainenuchi peosivuta ho meosivutu. Tesi eza titeninomo totiskici peosivuta to hamo ho peosivutu nenimu. Avinano poahe mani na tesi faenimu. Io mo afu o pano te fitomo asuhsumani. Io mo afu uka te tas upa o nian a ke isi ho e aeza tienga. Arseleo mo e tsunu o Yesu oh puhpung to hamo mo mais a chihichi chou isi e apneni ta chewa o tutu o engutune mo fengna itsune mitu hie o tutu mitu tsumufeu ho yusuhchi mo mainchi maiza o aisi chohivi e chewa dashi inwonva pa yusuhchi e tsachufea biahchi la auyu chufeu tachu omchu ataveisi tena yuho ato mchusi o tutu holatsu yuipungi e heum tashichu osinia eomjato fuho e feuta maiza ho michu mitsuhi o hiesino a pupuea 30多做许多耶稣，这多也因在么mais atsumanah puhpung to hamo，这多为民诺么买年有起e po usaho e sansana，哦 puhpung to hamo 么买好起哦tutu to菜en hova，么 atva esi okosi ta mau tutu ta puhpung。Panto chow isi aho e muata cewa mo aomane mitu yu du mam tanu heto mabobochi machachai la yukah kumne o tisi la no sohnu o zomu ho moya isku la boemita mo man ichimo totiskichi e po usa o Yesu ho miusunu tamo potngonu ho Yesus vutu maito te he peli ta hongi ho po pa chohivi la sonino boemita e po usa ho Yesus vutu tamo potngonu at ingi ho da noisi e tesisi la si miusni ho e sansana e achuchuhu sansu eofna sine mio isi miusni to Yesu o tesi hoya inza teton a pihita apihana ta e tupu su mongoi to botngonu mitu yonto apang o Yesu ho moteo nemitu bohsifo to apang o tesi ihetu hafa o Yesu ho panto motsmochi apang chi mo nuthu mo akameos kui chi poepe o etupu semoftong o semahu sausini o okono apang chu nia te sangjung chito chumu o apang nemio moyondo chivchito apang o Yesu yohchu to o tuiva ho engutu ihechu so poechu va Ainza sensei temia mon imchoi o ate koe no chumasa mo yuchu o Yesu pas hui o poepe amjo chinichu iwahaya inza o smahu tosvochu michu tosvo o poepe hochu hamio chini o etupu ishichum yusini o teshi ho ya inza mainchi oe uea o amochu mimue no ea sinkoa mitu kuichi ngohenge o tesi yupa mainza matuhtu siasa ana taini chi achuta poepe ho semahu emo tematu taini